za magnontany azovy tegna tianao tsaiko ambarazany marigny eky tiako za mitambitamby anao tsisy anao tsy tsy ankilanao za tsy agneky ko tsy za marary fôko azovy aminay io tegna tianao eky azovy aminay io tegna tianao tsaiky magnange izy saza tianao atao fady an-tragno tiako azovy aminay dinia hely fidiana tsara tiako tambitamby tegna misy vandivandy nininazo hatsaragna pare za magnevanao bebe adalagna satsamise alifananao nininazo tsy magneva arore zaho anjaranao bebe izy fa lavitragny ambilamy coin eky za tsy lavitranao mitambitamby za mikatsikatsikanao izy fa lany daty za nouveauté ma baby zaho ambarany marigny amin'olo tianao izy sa zaho azovy tsara yeah yeah oh baby zatsy ova tianao sady matin love zao tsy tiako anao lasan'olo ameza fitiana vandivande avandesa zao vadiko tiako avandesa zao atova tiagna avandesa zao ameza love azambela zao o mamiko tagno fihigno aminao fokoa atova koa sarisary love anao na tsy tegna love pireveo zao love fihingonao zao tombe anao tombe pireveo zao tombe baby zay ny mozika nandesiny mpanakantsika Dalvis ho antsika teo izay teo avandesa za ty ihany koa izy saza maka place atsika maka place Dalvis iroso tanteraka atsika neto amin'ny Point Carré Show. Point Carré eka neto amin'ny Point Carré Show no misy atsika nety amin'ny Davalta Record nety Ambohipo no misy atsika ny amin'ny fotoagna zao tsika anaovagna fisaoragna izy koa zay fa avy miaraka aminazy aty dia resiny ary ampiany afatsika miaraka amin'ny mpanakanto maro samihafa etigny aty tsika dia mpanakanto efatra miaraka amin'ny Davalta misy mpitendry gitara koa ato pony zay agnarany zay no iaraka amitsika neto amin'ny Point Carré Show voalohany zay miarabany Dalvis sady bakanira teo zay mbola tsara Dalvis mbola tsara Jean-Luc ino vovô maromaro izy ato surtout mikasiky anao misy publication ataonao Facebook agny zegny somary mafanampana de koragniny baka io ma zegny Dalvis izy no vahintsika de atao ambadika ato koa Elidio miarabanao Elidio tonga so Point Carré miarabanao Jean-Luc miaraba Dalvis pharaon de rebelle amin'ny tanàna amin'ny sisindry zegny miarabantsika jiaby mpagnaraka ny émission Point Carré ato zay amango mafy ino problème amin'ny Ismaveni ça tsisy problème avec qui que ce soit tsisy problème amin'olo za zay ko tono devant caméra to magnasary eto no magnadio tegna eto sing anaovana ro izy niany de ato ambadika ato koa sing anaovana fisoragna izy feno ela tadiavako izy koa de zao zy volagny Davalta hoe parim zay izy alifaso amizay pharaon mirabanao zandrinakay tonga so eto amin'ny Point Carré ye mirabanao andreka tonga so am Davalta ato zay mo ke fato fato ewa miarabantsika jiaby mahita agny jiaby koa de ato ambadika ato koa poety rebely
sambatsika ihany koa no agnano show misy ny mpagnano slam izay no vahintsika eto miarabanao lie tonga tsy eto amin'ny point carré. Salama lahy Jean-Luc de miarahabantsika iaby manaraka ny le point carré amin'ny tokatrano tsiraikiraiky aby ihany. Neto magnisan'ny mampifandiatsika jiaby ny resatsika miaraka eto satria ny amin'ity zoma ty miezaka moa zay point carré sika zoma miaraka amintsika eto mifampizara ny tsara fantra maro samihafa fa mifanoziny amin'ny resaka fête de la musique fankalazagna ny andron'ny mozika ihany koa tsika ny any ty de zay ihany koa no mahatonga reo mpanakantsika aby reto ihira ho antsika ny eto amin'ny point carré show izay afaka magnano publicité sasaraiky za tsy mahazo ataova hely fo ndraiky anao boka tompon'izy ty. Merci. Mety managna anao za managna volamena. Voalohany magnano fisoragna feno ireo sagnany nampiakanjo reo amin'ny Michik Gias reo no nampiakanjo zany anty izay zay viany za hoe mba lasa bokoboko asely ny anty izay hitatsika ambany hoe no contactindreo reo managna boutique ny agny varatra Antanimora ny amin'ny resaka t-shirt io ihany koa ny textile maro samihafa na tsika mila akanjo personnalisé dia afaka ataondreo koa igny amin'igny boko za mbola agnano publicité ny connexion net koa araseko koa manareo namagna zagny navy eto de izy koa ma hoan'ny mpanakanto misy offre spéciale reo aminazy ty de mahazo moitié prix anareo zagny mpanakanto miaraka amin'ny haute zone Madagascar zay zegny nafatsika zagny any nandefa anty vidéo ty iroso amin'ny koragnatsika idirantsika amin'ny voalohany somary asiavako fampitsievagna hely hoe hoany zegny mbola tsy mahay idirako voalohany hoany mpanakanto Elidio efa atsika jiaby sady efa nisy tonga tsika fa tavy niaraka teto amin'ny point carré mpanakanto avy agny amin'ny faritra sava avy agny andapa maromaro igny kokoa avy agny andapa de nony fianarana mpandeha ty Antananarivo zay mihitsy de tafitonga koa zay no tegna hoe niditra tagnaty lamoziky fa tagnatin'ny fianaragna atao fa zidiny alagna fianaragna fa lamoziky ouais karaha izy efa magnanognano rampart managna licence tegny nangala après licence zegny de ndesiny lamoziky tamananara ty Marantsiry tagny erany teny fianaragna tapitra zegny igny amin'igny Louis Pierre Negnisany nengasako anao tsy boka ngana resaka thème maro samihafa io fa ity raha ataonao ny agny amin'ny Facebook zegny mbola ampidianao boka io ho an'ny mpanakanto Dalvis na dia tsy dirako hoe ino zoagny fa de mandeha be ny koragna fa hoe Dalvis rango izy lasa patron de lasa tsy diany la musique de vous tamzio ty il y a 2 mois zay vous nisy io fa misy hira zegny ny miboaka moramora ino zaka nandalo Dalvis raha volagninao teo igny angatagna am'Zagnahary tseniky patron igny egny ka ho avy ato ato izy merci Jean-Luc fa mbola tsy patron zay atsika jiaby mbola mitovitovy donc tsisy raha nandalo firy aby fa maro be ny raha atao ny tegna marigny maro karazagna asa ataon'ny Dalvis parce que efa ela be nagnanaovagna musique efa plus de 10 ans plus de 12 ans de agnatin'igny ma tsy mipetraka tany araiky koa mantena fa tsy mivadika gauche mivadika droite miza business fa ny tegna important agnatin'izy igny tamin'ny 2 ans tafarafara tato ma mbola nipody nianatra zay hitantsika tamin'ny tamlosi nisy publication nipody nanohy fianaragna zegny ma de nangala ny master international en MBA de ino ma zegny zegny management and business patati patata hitantsika sur internet agny misy raha jiaby fa c'est un diplôme international le décroché de sarotro be de tsy maintsy nifantoko tanteraka tam'le fianaragna satria objectif mbola lava be ny lalagna zio ty amizay magnano retour ndraiky satria la musique man tegna identité ty tsy ambela mandrapahafaty de zao hitantsika mamoaka nouveauté maro be agny wani magnaraka Pharaon misy fity zegny ny nataonao taloha miaraka amin'ny Mameno miaraka amin'ny Paris zay koa davalty zay tamin'ny fotoagna igny misy mopakano koa tagnatiny fitindreo jiaby voilà igny zegny azo anaka manokana izy koanao voalohany Pharaon de izy koa za somary tenako tany hoe le agnaragna Pharaon aloha rehefa zany tady teo dia mpanjaka ny tagny Égypte tagny zegny nety amin'ny continent d'Afrique ino tonga le agnarana atao hoe Pharaon ewa le natonga agnarana hoe Pharaon zegny anjakan'ino tsy mpanjaka fa le natonga agnarana Pharaon zegny matetiky Pharaon tsy de mitokitokiky zay ratsy maso de za koa fa tonga tamy davaly tateo zandry teo izy Pharaon agnarana anao vita izy misy napetaka agnarana ouais d'accord eza tegna fiaviany Pharaon tamy tany natavela fianarany bandy io Marantsitry ouais avy Marantsitra ewa d'accord ok bas nanokana taonao nifanodiaky davaly somary tantara hely hoe
samby mitantarany manko anareo tiato. Ia, samby mitantarany marigny ndraiky. Tagnatin'le la musique zegny efa ela somary tagnatin'ny hira fô tsy nagnano la musique. Tambany tagny. De nafaka baka igny nagnano copie-coller. Ah ouais, nagnano copie-coller ndraiky. Ewa, nagnano copie-coller ny Tiandrama. Pharaon. Nagnano copie-coller ny Bastalayon. Ah ouais. Ewa. Ele vai falar Bazawolo. Donc vous êtes dans le fond de qui tafaran'igny amizay zegny tagnatiny mbola tsy tonga tamin'ny copie-coller aby nisy vidéo madinidiniky nataony zay nisy respectation nataony zay tagny de hitan'olo maventy raha io, hitan'olo maventy nataka agny kotrokotrondrare amizay izy farany izy nangala koa. Ah d'accord. Ah ouais. Ah ok. Sambanao ngano interview ty? Aha. Sambanao? Tsy mbola sambany. Ay sambanao. Sot sambanao. Ito tiki magnaraka sa ito atsika hoe fankofankofatsa bebe kokoa misy ny mpanakazy zegny efa aitsika ataony Elidio Dalvis de ho anty magnaraka ity koa izy no viavitsika tokana ny fandarana atsika ny anty izay ankoatrany zegny ny tovavitsika ato midavaly magnano cœur miaraka amindreo mpanakanto aby baka io asoka reny davaly magnano cœur atsika teo Eugéna. Ah d'accord, ok, Eugéna. De hitatsika managna poète rebely. De matoky zaho antsika zegny efa mahafantatra ny monde na resaka slam maro samihafa reny de mahafantatra ny poète rebely fa sambatsika hiaraka neto amin'ny point carré ty izay avagna tsy volagniny boka avaratra zay mampiahiahy. Naka zao ny haiko makasika ny poète rebely dia avy agny atsimo zay fo ny haiko. Izy koa somary fitinitsika hoe ny tantaranao sy resaka slam ty amin'ny ankapobeny ny poète rebely. Metimety ho sarotra ny amintina an'izany. Efa tamin'ny taona 14 no nanomboka niditra ny tontolon'ny slam poésie. Fifaninanana moa zany no nataoko tamin'izany de zay ny fifaninanana voalohany nataoko de fiakarana sehatra voalohany de tonga de nanjombaka ny laharana voalohany. De ohatrany hoe nanome courage ana le izy hoe voalohany nanao zavatra de tonga de voaositra hoe mahazo voalohany de nitohizana teny foana le izy. De fa maromaro ny lalana diavina moa zany betsaka ny fifaninanana natao de namiratra teny foana raha tsy voalohany faharoa fahatelo tsy niala an'izay. De efa nisy fotoana moa tamin'ny 2024 efa voasa anao slam poésie tany amin'ny lapampanjakana teny Avoloha. In-telo inefatra teo no niakatra tany. De taorinan'izay nitohizana teny foana moa zany le izy. Be de be ny zavatra natao fa angamba ny tena hoe nafantaran'olona bebe kokoa ana. Hoe tonga de hoe mivelatra be fa tsy ao anatin'le monde ny slam poésie fotsiny taorinan'le nivoan'le clip kofesiko iny tamin'ny 9 avril iny tamin'ny tonga tigny boaka marigny zay de farany avy eo amizay atsika dia agnasa-panakanto anankiray hira moa za raha tegna agnarana dia Olivia Olseny Rasoaneva de ino tonga le agnarana atao hoe poety rebely somary ahitsiko kely Rasoanivo Faralaina Elia Olseny. Ino atao hoe poety rebely? Poety rebely solona anarana nosafidiana manokana tamin'ny taona 2014 teo no safidy anazy. Hiakatra fifaninanana hafa indray tamin'izay slam national misy izy io isa-taona dia aty Antananarivo izay ahitana solon-tena avy any amin'ny faritra tsirairay miara-mifaninana aty de izay mandrombaka ny laharana voalohany moa misolo-tena ny Madagasikara any amin'ny Coupe du Monde du Slam Poésie. Tsy mbola nahazo an'le izy afa lalana hafa mihitsy no natokany lanitra ho anahy moa zany. De natonga an'le anarana ny zavatra soratako zany somary tsy mivoaka kely mivoaka ny fitsipika napetraky ny fiarahamonina. De ohatrany hoe ao zany le sens hoe rebelle. Zay ny atomboan'le izy hoe poète rebelle. Fa tatriorina satria mivoatra ny olona de mivoatra koa ny dikan'le anarana ho anahy amizao de lasa hoe poète rebelle, poète libre moa zany hoe malalaka
anatin'ny fanoratana malalaka mifaneho-kevitra tsy teriterenizaniza fa tsy zavatra tiako foana no ataoko. Ouais, ato Pharaon, ato rebelle, nareo foike. Zao ikoragna resaka la muzika atsika Elidio Dalvis poète rebelle. Fa tiako hanaovantsika izy satria za matoky hoantsika izy ty mety sambatsika nahitan'ny Pharaon. De satria ikoragna resaka la muzika atsika de asiako hira i Pharaon. De atsika boko ngamia izy note sur 10. De hoe ino hitatsika tsara miniranazy, ino hitatsika hoe tokony ankatsaray agnatiny le raha. D'accord? De ndao antsika itony fiarahantsika hira hoantsika i Pharaon ny eto amin'ny Point Carré Show. Wi-Fi Hot Madagascar. Il est possible de connecter à n'importe quel moment. Car avec Hot la connexion est illimitée. Une connectivité constante et stable. Avec une vitesse de 1 à 7 mégabytes. L'avantage avec Hot sans engagement, sans feu. Utilisez le code promo Daval Records et vous aurez une remise de 5%. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Wi-Fi Hot Zone. Ce n'est pas de la weed, mais c'est de la bonne. Yo. Pharaon. Aja anoreki forotiako ankwata noyu zafati mtadeke ankila noyu masamtanai aja anoreki forotiako ankwata noyu zafati mtadeke ankila noyu masamtanai Zan kamalagasi tsara sora tsara bika tsara sikin tsara toetry tsara fomba avy tantanagny mety amin'ny manafo tsy magnino vidiko lafo go folera za mandrozanao vokisako safo aminao zaho afapo anao tsy manampaharo isandera mioko bizo maro amireo mitsikitsiky nefa zalo fa nitsika tsara rafitra efa nasiako kilo fonaka jiaby nazono tsara indraiky nankafifitiavagna zegny za koa tsy tamino nandalo mami nandalo mangidy za tsy miala ankilano anao raiky fogna tiako maty aminao za ajaja anao raiky foro tiako ankoatranao io za fa tsy mitadeke ankilanao io masamtranay ajaja anao raiky foro tiako ankoatranao io za fa tsy mitadeke ankilanao io masamtranay oa ajaja Hôtel-restaurant Massov, 67 hectares nord-est Antananarivo, au 038 77 554 48 ou le 032 77 554 48. Zay le hoe ajaja niaratsika tamin'ny Pharaon teo igny izay dia tonga amin'ny fotoagna zegny nivolagna tamintsika teo hoe atsika agnamia note izy koa sur 10 ho an'ny tseliga note Dalvis ho an'ny Elidio manao koa fahitanao hira nataon'ny Pharaon teo tsara la hira izy koa agnamia note zegny za tsy mahay magnamia note tsy eko igny fa raha volagno fô tsara le raha zegny raha koa fa tsara izy koa manaka fa tsara zay kagnamiagna note zegny sarotro
anao ni na tsy agnamianao tsara ny tanquette fa ataony davalty firanao tsy hoe nanagny tsy davalty ka hoe sao dia tsy ataony davalty sady davalty ataty fa tsy magnaniran'olo fa tsy magnaniran'olo hafa baka zala zay mazo tamby izy io manafo zegny manafinazy normal basibasy ya de antegna zay volagna hiranao zala magnanjigny hoe ona antegna miasa aloha tsara hoe tsara hiranazy savanao tsy tsara ouais poetre rebely manokony fahitanao igny mozika nataony Pharaon teo indezinao mbara ho anay aloha soit tiana soit tsy tiana de le izy teo aloha tiako efa hitako tany amin'ny réseaux sociaux a fa izy nanao anazy teo ohatrany hoe tena mpakaty amiko le vibration sy ny ohatry zany de tiako Dalvis donc koa hitanao izy teo ya Jean-Luc boka fa niambigny zay clash mare mbola misy affaire-n-katy miambigny anao boka io tsy problème ya franchement zegny tsy hoe za mitambitamby davalty beka agnanuranaka koa izy fa tsy magnanuran'olo donc c'est pas la peine za nambitamby izy eky le hira mitovy amin'ny nivolagniny poète teo igny rebely tsara be na izy lazaiko hoe plus que tsara satria izy nira teo za ni emporté nampivoyager za le hira nataony même juste partie hely foziny fa mahafinaritra be fa za karaha volagny teo igny koa za raha koa fa tsara ataoko tsara koa fa ratsy zegny anao fa hoaniko edy ratsy maximum fa le izy franchement tsara de ny tegna natiavako za mizaha fomba firany humble be le nga caractère anazy jiaby tonga de mivoaka amin'izy mihira teo donc conseil fona amiako za tsy agnamia note fa agnamia conseil tsara be le raha de mbola afaka exploiter ndraiky za mahitanao mbola afaka miaméliorer œuvrenao maromaro plus que igny fa sinon mijanona humble be karaha igny tsy mila mivotavota karaha sasany tsy tongoniko agnaragna fa hitako anao humble be donc le vokotra fo atao tsara de mandeha ho azy raha jiaby Merci. Comment ça va classe zay moa sady mampidriky antsika elo ny agnatin'ny raha igny sakoragnitsika eto amin'ny ity resaka fête de la musique ity itozetsika zay ny ankoragna fa za tiako tany Pharaon ho anao manokana ino mahatonga anao safidy hoe aleo zagnano mpihira nofinofika efa ela izy io presque ray aman-dreninay presque nihira jiaby tsy de hoe mihira fa misy talenta misy mitendry mamelo batera sy ny tariny regny de za amizay fita agnatin'ny raha hitako fogna letry zay de nofinofy efa ela izy io soragna mo ny Andriamanitra ambony ao magnaraka azy soragna ny Monsieur Davalta Record nagnatanteraka nofinofy raiky tegna teoko letry zay avao nalohany irana letry zay zegny agnaty nofinofinazy zegny mbo misy le teny hoe Davalta Record. Tandriapa ta l'église tavlisy nagnano igny vita irany choral igny de tsy haiko tavola hoe Davalta Record. Ny tegna nilako atsika naviazantondra zay koragna zay fampidirana zay idrika amin'ity resaka tempo ty naka tiako antoniagna anaro indrindra ro zegny ny fa azo lazaiko hoe zokizoky bon zoky ny tanora manko ro agnaty resaka lamozika fa hoe fizavanaro izy satria ny agnatin'ny lamozika zay tamizay jusqu'à amizay ty mbala io naro na avoka reto ataontsika hoe reto rebely vaovao aby reto araka fizavanaro izy azo lazaigny mbala magnabe ve ny lamozika ny amintsika ny amin'ny fotoagna azy ety alors donc ataoko poète rebelle no amiako fivolagnana voalohany satria agnatin'ny monde ny mozika fo koa misy anao fa azo lazaigny hoe resaka tononkalo no atao agnatiny ao tafidriky agnatiny zay araka fizavanao izy amin'ny ankapobeny lamozika amizao mba tafidriky agnatiny hoe resaka hoe fitezagna zay satria agnisan'ny matetiky miteraka resabe ny agnaty réseaux sociaux fa hoe mikapokapoko le tsika génération navy tafara taty poète rebelle tsy andainga za aloha anisan'le tsy mankasitraka ny ampahany amin'le mozika amizao fa za ndray tsy le pikapokapoka any amin'ny réseau fa aty amin'ny namako fiarahamonina ko aty ano miteny hoe efa henonareo le hira ohatry zao satria za moa zany mpanoratra fa misy mpanao mozika manaraka anahy de amin'ny mampanoratra anahy ny zavatra jereko voalohany amin'ny œuvre ray de le tonony aloha na tsara be taky ninona ary le mozika manaraka anazy rehefa le tonony tsy mety amiko de tsy tiako tsotro zao de amizao aloha ny hitako de hitako hoe tsy maka fotoana anoratana tsara tsony ny mpanakanto fa maimaika am'le mozika mety hoe mampandihy mety misy
Fahadisoana avy amintsika mpihaino koa le izy satria tsika mpihaino raha malala ny fiainana eto Madagasikara. Ohatrany hoe lasa mitady fialam-boly fotsiny zany ny olona fa tsy te hampiasa saina ntsony hoe inona ary ny hevitra ao anatin'ity hira ty, inona ny tian'le mpanakanto ampitaina, fa rehefa mampandihy fotsiny de fa lasa zao de mety zay angamba ny mahatonga an'le hoe hira sasany tsy ohatran'ny taloha hoe mitombona tsara tsony. Zegny. Izy boko agnisan'ny hitako hoe natao gazo reto mpanakanto mpagnareto afro, R&B ho an'ny Dalvis manokana ankoatra ny hira zegny nataonao teo aby igny agnisan'ny hira niteraka courant be tam'izay fotoagna zay. Tô tsy volan'ny papanao. Indreo magnabe zegny tsy question nakava. Za hita zay raha volo mety fa mahazo. Non, dianako le korangatsika hoe ny amin'ny fotoagna zay hoe hitanao fa mbola magnabe ve nareo mpanakanto. Za zegny mivolagna zio ty chef zegny. Ya. Ny raha volaniko voalohany zegny tsy obligation le izy. Fa miankina amin'ny bon sens ny tsiraikaraiky. Izy io tsy mpanakanto fony tokony magnabe io avy koa ny mpanakanto aza forcena hagnabe. Fa olo jiaby samy mpagnabe. Na ny mpitariky posy, na ny mpitondra taxi, na ny mpivarotro, olo jiaby samy mpagnabe fa miatsika ny mpanakanto mpanabe, samy mpanabe aby atsika jiaby. De magnaraka zegny amin'izay. Izy io misy agnatin'ny raha jiaby maro misy ny tsara, misy ny ratsy. Fa tsy le ratsy fivolagnitsika fa maro be koa ny hiran'ny tanora am'izao fotoagna maro tsara be. Ke zegny fa tsara baka fa zegny tsara baka ndeo koragna. Ya. Ikoragna izy baka tsika io. Karaha zegny koa. Sanao matsara touché mikoragna ny poète rebelle teo. Mahazo anao nya. Tamin'andro taloha zegny misy hirandreo. Ya, izy io tsy niany fo. Tagny tamin'ny andro taloha be tagny rano za mbola tsy teraka. Efa misy hira mialatsigny fomba fiteny za zegny volagna raha marigny direct. Misy hirandreo papa ndraiky dadaby io tsisy raha manjary koa. Borisa igny jo ratsy la. Garatsa. Ino leçon mety voasinao agnatin'ny zegny amizay. Za tsy namanao zegny. Za tsy namanao zegny. Ya, mbola ivolagna za misy hira taloha. Hoaniko volany tsisy jery. Hoaniko volany tsisy jery tsapaiko posony tsisy. Maro karazany be tsy haiko migalagna ambony, migalagna ambany tsy haiko. Maro be raha volagninao tsisy amin'ny position fa izy io miankina ny fomba fitandringasantsika izy de amin'ny fomba fandraisantsika izy koa. Karaha zegny ny hira zio ty. Magneky za fa maro ny tsy manjary. Fa maro be koa ny manjary ka angatagny mba le manjary igny koa mba asongadignintsika fa tsisy kan volagna Facebook zay hira zio ty tsy raha manjary. Zio misy ny tsara, misy ny ratsy. Aveo ny artiste zegny tsy forcetsika ho mpagnabe. Misy zay tsy nefagnabe zegny. Ya, à l'école anao mety magnabe, an-tragno anao mety magnabe. Zay andeha artiste misy aminay misy hitady vola fo. Misy ny andeha hitady viavy fo. Donc respectez ny choix-n'olo tsiraikaraiky. Izy koa andeha hira hitady viavy ke. Igny choix-nazy, tsy forcenao andeha agnabe anao izy. Kiaza misitrika ambadiky le zavakanto ao boka nareo. Kao mandeha irôdy boka mandonao mandeha mirôdy fa za atao ambadiky. Misy le texte-nazy tsy kanto fa le musique accompagné zigny kanto be. Karaha koa volagnatsika izy tsy kanto amizay. Dika zay poète rebelle koa mitandregny la musique. Tony koa fa tsara mitandregny instrument-nazy, mitandregny arrangement-nazy Elidio. Amizay koragna zay hoe moa ve mbola mijanogno mpagnabe nareo tatato satria lasa karaha règlement du compte ohatra boka mbola misy hira moa zegny any nataonao zegny any ifanoboagna moa izy igny satria la mode reo tatato hoe artiste magnabiagna boutique ino de anao ndraiky tena andeha ny contre zigny amizay. Aveo za raha mbola tsy faly fo. Oui, Elidio alfasa. Volagna amin'akanjika raha tsy mahafaranao izy koa malanao koa. Elidio. Mbola mpagnabe fa tsy mpagnabe reo fotoagna zio ty. Ça dépend le contexte misy izy. Zegny tegna marigny aminazy. Fotony zegny atsika io baka zegny miaigna agnatina fivoaragna maresaka be tegna marigny. Donc taloha zegny ane hira efa nisy tsy rango fa ela. Araka nambaran'ny Davlis to efa misy hira tsy magnabe. Volagna tsara tsy manjary. Ya misy hira tsy manjary voilà. Fa io zegny misy karazana io zegny mizara roa izy agnatin'ny raha ty ato. Hoe misy hira zegny azo lazaigna hoe commerce, avarotro le raha. Karaha zegny agnatin'ny varotro izy zegny, izy mirezy varotronazy mandefo. Zay le hoe varobarotro. Varobarotro le raha. Fa misy koa zegny natokana hoe bon, hira ty amboariko niany zegny mba misy afatra ty comptegn'olo mitandregny izy. Donc zegny tsy mitovy zegny contexte misy eto. Donc zegny mahatonga zany volagna hoe fa tafara tato amizay zegny noho ny fivoarany ty réseaux sociaux ty zegny hitantsika zegny maro niparitika zegny raha tsy nanjary jiaby sady le manjary jiaby anjaranao ndraiky mandray hoe lasa le tsy nanjary narinarregny sofinao satria igny le resin'olo tato ato satria zo misy sofin'olo koa tsy manjary ke zay bokany zatra raha tsy manjary igny fotiany fa le tsara igny tsy ataonao mise en valeur ba zegny baka raha tiako tongavagna le agnatin'ny monde misy atsika amizao fa zegny le miditra amin'ny contenu miditra amin'ny côté na éducation manokana zegny za de hoe zegny na ny fampianaragna raha fa tsisy raha manjary
ny mpampianatra tsy asiagna fotony le tegna mpampianatra ake ino mezagna zegny amin'ny artiste ty zegny misy raha contradictoire agnatin'le raha le tegna olo mpagnabe agnaty monde Madagascar ito zegny tsy asiagna fotony de forcegna zegny artiste tsy maintsy agnabe fo agnatin'le raha ameza fotony tegna mpampianatra zegny karaha zegny tsy tia mpagnabe dikan'zegny afa nabeazigny baka zay magnano ninay io karaha zegny arakaraka le contexte na mety magnabeazagna anao zegny aizanao agnamia hira hoe hira karaha zegny ataoko ito atonga olo mandray le raha sy andray izy fa amina manokana zegny tsy tokony forcegna hoe anareo artiste tsy maintsy agnabe tsy magnano zegny tsy magnano zegny amina manokana fa samy mandray raha raisiny agnatin'ny hira io le mampandihy anao aldiza vodinao karaha zegny o le mampandindinika anao itsefa agnatin'ny sofogninao agnatin'ny betronao jiaby mandray le afatra amitegna agnatin'le izy fa tsy forcer le izy Talvis fa tsy mahazo vola. Agnisan'ny volagna nampodinao matetetika eo manjary sa tsy manjary. De ho asaiko mihitsy poète rebelle naboaka talentanazy fa mitenagna mipetraka baka eo manjary sa tsy manjary. De io nareo mahita izy karakory. Andao ary io mihitsika asetra magnaraka poète rebelle. Uzawe wazela lega mangana vidéo nefa tsy sara mandeha waza influenceuse tsy tapakevitry jiaby ty misy raha spécialinareo concours vidéo amateur présentation scène de bazar azavenao le scène de bazar mila humoristique les vidéos le araiky mampitokiky zay fa tsy mampitokiky anareo durée le vidéo ataonao 30 secondes na 2 minutes rango anao mahita vidéo ty jour concours fa mandeha isaka le 7J premier mas bon d'achat 100 € plus contrat deuxième mas bon d'achat 60 €, troisième mas bon d'achat 40 €. Donc anao ko intéressé na misy manafinao volagna izy fa manjapa venis publie mipampitokiky zay igopanao valaly nanantena masoandro hamiratry anao fa kai niay herika manavandra ny nantenay kaniriny indray ity no nampivandravandra sendrany zay zazadaly anao ry mama hazafady fa solafa kaho ny fanamby dia niahitany endrika ho mira nahitan'isy ireo karazam-pahalalana ny tovosin-janakao vavy handretirety boritra hoe indreto sy ireto avy ny fanamby dia niahitanao irearea hoe nanabe nampianatra ary nahatafita saingy tsy arak'izay no nitranga tsy arak'izay no hita hindrisy rineny tsy ianao mihintsy tsy akorony tsy nahavita ianao ny lofo izaho tsy nahaefa ianao nazoto fa izaho no nilefa sendrany zazadaly ianao ry mama adala tsy nalala izay tiany sy safidina fatrapifidiny manganina ka sendrany ngidy tsy fidina nofinofy nahitany mama ho fiera nahitany mama hitoera hoe natafavoaka zanaka enjeniera saingy indrisy zaro raha naharitra hatramin'ny fahatelo impirina merim-panadina tatanatin'ny ngidy sy ny alahelo nalaina tanteraka mihintsy moa fa nasesy ihany sarobidy loatra ny te hampitafitsika nyzany mama izany tsy naharaka fa ho an'ny mama dia niefiako niady sainao fa ho an'ny mama dia nipipiako hazafady aho anefa fa ny fona risika tokoa saingy niheritsaina ny atsika no tsy nahatody lasa ny andro sy ny volana ka rehefa nandeha ny fotoana potraka aho rehefa nitambatra ny taona trotraka aho nanomboka teo no nifikitra tamin'ny asa soratra aho nanomboka teo no nifikitra tamin'ny asa soratra aho teo vo nahita mangirana azoko an-tsaina ny fahadisom-panantenany mama heniko ny fanenjehany ro tsy tia ny fosafosan'ny fianakaviana ny atezerany dada tsy mamaritra ny fahareseko amin'ny fiainana nefa ny fivilinany amin'ny lalakafa tsy izay be diplôma sy be galona irery hiany tsinona amin'ny ty tany ty no atao hoe tafa
satria hoe mianankendry fa ny enjenera no tsy takatra satria ny raha koa mila tendry. Ny fona risika reny fa ny heritsainany atsika no tsy nahatody ka miangavy re mama azarana lahelo moa sao hanody mivalo fa irario aho mba ho tafitandomano mama mangataka aho ataovy tsara tsodrano. Mbola hamiratra aho mama hamiratra ho anao. Hamiratra ho aneny. L'association de ASMR vous présente Bal de l'été. Programme avec Titenganui à Didni Vita, Fafnaret Nanouazo, Istib Kanata ou Fangapiangani Association Tika. Bal de l'été, Ftoni Famourouliet Tiabé. Le samedi de 22 juin à partir de 20h. Rendez-vous Tika aux 2 rue des Rochers, 35 460 Manrock. Et Yomze Bosson Sitsek Tiab Zengani Tika. Merkami Traiteur, Gergot Ravitsara, Shirunja Hazei. Réservation conseillée au 09 50 41 44 43. Ambiance festive et convivialité assurée. Partenaire Radio Bitska. Cisto ini umfu. Dalvis para carcarinha. Valeu também põe querer show do Misiatika a vinitonde ni sangana sanu ontsika tio zay poety rebely tamin'igny hoe hoany neny hamiratra ho aneny hamiratra ho aneny zay ny sanganasina zay andesigny hoantsika tio zay ny fagnontaniagna zay ny mipetraka hoe manjary sa tsy manjary tsara sa tsy tsara Elidio ko vetanao tio ny Elidio fagnontaniagna somary tsy adala boka zegny fa lava mon karaha teo lava tegna trop mihitsy alava de za mandiniky hoe le iaignanao le émotion agnaty le raha zegny de le fomba afahanao mitadidy tegna atao fa le par cœur boko izy tegna legna par cœur sa tegna hoe efa misy karazana atreto anao misy formule zany fa tonga fa mandeha ho azy le raha karaha zegny misy formule fa zegny afahanao mitadidy izy karaha zegny satria na zao boka zao izy zanao trahira zegny sarotro zegny koa hoe direct hoe za matetiky manoratra ira lava beka tatakatatakatatataka zay fa zegny mafanazy amindreky toko hoe megna agnatin'ny émotion c'est zegny mahatonga za est-ce que zegny afa toujours karaha fomba firanao izy agnaty le raha fa izy zegny am'y fotsy miangatra tegna azo le tegna kanto tanteraka le raha kanto tegna kanto satria na izy mira za tsy sako mizaha izy tsy sako satria eritreritry ny tegna zegny mandeha tany hafa izy magnandritika raha fandinaka raha hafa anao zegny tsara be le raha misaotra boko moa valianao hoe manao koa resaka fagna mitadidy zo fa ho an'ny Dalvis manao koa fa hitanao izy teo zay tsy règlement de compte Dalvis ia resaka kanto kanto ia za boka meza volagna raha hafahafa tsendriky baka introduction Dalvis utanianao zay tsara be tsara trop tsara na za karaha fa tafandry aby mizaha izy magnano izy ia zegny atsendriky valiny le fagnontaniagnanao fa avoko za mivolagna ndraiky ia mazo volanao voka io Pharaon manao koa fa hitanao igny talenta zay gny afa mihitsy andesin'ny poety rebely ino izy nombara zany teneno no marina tegna tsara zay fa raha afaka volagniky tegna tsara ouais ni anizo kizy amizay hoe ny poety rebely hoe izy questionner le Dieu hoe manao koa ny fandehany saty ny texte de avy amizay rehefa magnano izy surtout rehefa magnano izy mivantana karegny ary ankabeazana zo rehefa nanao magnano io prestation io dia tsisy taratasy fa tonga de mandeha ho azy akoa tao teknika fagna mitadidy texte io rehefa ianao ihany aloha nanoratra anazy de mora no mitadidy anazy satria ao mpanoratana ohatra hoe manoratra
ligne ray de mandrapahitako an'le ligne faharoa iny de fa iny foana verimberiko ao anatin'ny saina de sady manoratra zany no mitadidy de rehefa vita le asa soratra tonga de tadidy ho azy eny indraindray mety hoe misy latsaka eny atenatenany eny fa en général aloha zany tadidy le izy satria koa rehefa manoratra tsy hoe sorasoratana en tout cas nena tsy hoe sorasoratana ohatry zay fotsiny fa misy rafitra apetraka hoe amty partie voalohany ty zao no teneniko amty partie faharoa ty zao de misy logika zany manaraka an'le izy agnatin'le izy wow d'accord ito itsika ny amin'ny sady mamaramparagna atsika fa lasa variagna za mokaragna loatra amin'ny publicité nakahy jiaby adignako ety koa ny publicité magnaraka zegny za baka chef zay raha volaniko mety fo ny magnaraka zegny ohatra zao miambigna atsika zay de izy koa anao ty azo offre moins 5% amin'ny château de volagna fo hoe P carré zegny ny code promo né tsara be izy tegna tsara be izy nareo artiste surtout de aza misalasala ohatra zany d'accord de magnaraka zegny amizay koa misy ny atao hoe Sainte Bazar ndraiky hoan'ny avatsika zegny any ivelany agny izy koa tivanga entagna dia roan fo vidy izy tsisy vola lefa eky na ro agnamboatra tragno fa direct entagna vidigny igny azontsika la famille aty Madagascar zay tsentiny amin'ny volagny Pierre izay mambaramparagna atsika sady za Facebook naka za itodiky ho an'ny Elidio misy ira zegny efa niboaka ma ira io ny amin'ny fotoagna azo ity zegny niteraka resaka mariby izay satria ny lamôta tato samy magnano fiainagna anazy nareo mpanakanto de misy asany resaka buzz fa tsy eneny marigny clash sankitiny sakarakory fa intiagna viagna hoe fagnotenagna zegny nipetraka par rapport amin'ny ira zegny naboakanao votsiera zay misy exen boka TikTok zegny hoe mikoragna mpanakanto zay misy nazone ologno edy zegny mpanakanto magnabiagna arabe kofa marary de hititiko anareo volagninao tagnatin'ny ira zay hitsintseko volagny tanarivagna any izy donc idika ny hitsintseko zay miteny toliara poete be hititiko zay hititiko rehe mety madika zay teny toliara mbola tsy azoko tsara aloha l'essence de zavaka manitsanitsa moa manitsanitsa hoe teneniko iny dikan'izay miteny gasy hoe teneniko anao asiko masana asiasiako azy nasiasianao azy nasiasianao azy ireo artiste aby fa tenagna voalohany anao agnasara mikasiky io ira io Elidio anao misy problème amin'ny na edge draiky sy mahaveny satria rô no agnisan'ny nagnano io base io de io koa big MG koa nagnatagna zay resaka tomobile fa anao zay nivolagna hoe le fiainagna anao misy problème amin'ny artiste reo io za tsisy problème amin'ny qui que ce soit okazava izay mety ka igna etro mety loatra voilà satria manko malaza tiady zo tatato zay za tsy tia hady fa iny fo iranao mpanoitra anao ka tsy tiady bon trano karagna tsika fa resaka koragna teo fo amizay ao ary valioko boka nanao ny ano anaraiky voalohany atsika boka volaniko mi agnatina mondanao réseaux sociaux zegny edy donc zegny kidy amina raha-paritika koa boka zegny samy managna version tondrasany azy atsika tsarikaraiky karaha zegny ho ana manokany koraha itrika mihirany sa raha nataony sy mahavenina igny za sokafiko volagniny la boutique andrahary igny de raha ty volagny nataoko challenge io izy samy fagnanaovany challenge ninahy ndraiky nataoko le contre anazy mihitsy idiroko studio 2h du matin koa zegny andeha marognoko ira makasika raha volagnany satria agnatina réseaux sociaux boka zay tsika mahita agnatin'izy io mazava ho azy fa raha koa fa maromaro mpagnano commentaire zegny dika zegny raha miintéressé olo maro zegny ty donc zegny kidy olo maro intéressé agnatiny zegny samy managna version afahany magnaboaka raha makasiky zegny atsika mi agnatina fiarahamonigna any atsika donc zegny za zay miainga agnatiny le réalité agnatiny fiarahamony igny raha depuis za mandraotra hira karaha zegny za tsy miala lavitra agnatiny fiarahamony za tsy magnina akema ty volagna hoe iny volany iny sy nikintana za tsy mandiniky zegny za zegny potraka za zatra mivolagna raha potraka za ty zegny raha mandalo ty agnatin'ny Facebook niany ty raha iainana agnatiny fiarahamony misy za le fait que za miaigna agnatina olombelogno magnodidigny iny raha itoko iainan'olo donc zegny exploiteko le raha afako mamorogno hira hoany avantageko manokagna le raha fa peut-être ziky mety mandiniky mahazo vanitragn'olo sasany fa ivanitragn'olo zegny idirako agnatiny igny amorognako hira afahan'olo zegny décortiqueko fa zegny le zavatra fa antsika zegny mandeha hoe ino marigny agnatin'le raha ino tegna réalité fa za miaigna agnatina réalité fa za tsy magnembakemba zegny le izy poser question ndraiky izy navozo izy igny navozo tsy mivolagniny tsara pitsera ndraiky pitsera fa jiaby igny baka io za mbola mipody aminao ndraiky koa ahoany magnaraka itody amin'ny pharaon za izy koa tsika mizaha reto artiste aby reto araka zavako izy dia azokonao ro jiaby amin'ny resaka lamoziky de
ataoko hoe vao meka nahaizanao rô bebe kokoa le fetiny miaraka amin'ny reto ty ny fampitonganaka agnatin'ny zegny izy koa anao miaraka amin'ny reto mpanakanto aby reto iny zegny no ataontsika hoe leçon na koa le raha azonao ono par rapport am'le koragna zegny nataondreo sy ny amin'ny resaka lamozika zegny nataondreo teo zay iny zay mba azonao ono amin'ny émission nataontsika niany Pharaon misy raha azonagna ndraiky za teo vonalohany maloha koragnany Elidio takegny zegny efa magnambara leçon hoe ato misy tany azo trandrahagna raha atao ny zoko tato koa zegny mbola misy koa raha nambarany teo hoe tsy lamozika fogna koa fiainagna fa mbo misy koa fianaragna zegny niny anabaviko tato ndraiky tsy lerany teneny ty fa le émotion nazy tegna nafaly zaho ewa karaha zay miagna misy nouveauté magnaraka efa ambadika eo izy zegny ewa satria mo grave raty ma tête zay davaly mile andeha agnano prise ao andeha agnano tournage zay manko raha iagnandreo manafo eo ato de mety ino magnaraka ao mety reggae sa miankiny amin'ny davaly ty fo tsy ale ataontsika surprise atao surprise ataontsika surprise satria boka izy ka volaniko misy reggae koa Pharaon marigny zay de amaraparagna atsika todika amin'ny poety koragna makasiky katy igny manadignanao karaha ty resaka katy io poety rebely i Dalvis nagnano publication tamin'ny compte sa page igny Dalvis zafady misy rendez-vous za ambadika ato fa tapitra donc lera tseniky tambitry de tseniky tambitry compte sa page igny Dalvis page igny zara namaky Dalvis Madagascar am compte personnel parce que page nakany piraten'olo aveza magntany zay satria alontsika nagnano prise zany za page nao zegny taloha zegny nisy pirate igny za koa tsy diso araiky nisy pirate fotony tsy zany nagnano publication 4 igny folony pirate page nakany page araiky pirate igny tsisy publication 4 izy am compte personnel nakany voilà am compte personnel de izy koa zegny raha koragniny ato amin'ny ankapobeny poety rebely ambalikonao manko raha tondro manavo grave raha tondro io agny zegny intercaressa be surtout amin'ny 67 eo boka maro olo mpina katy aminay ao anao zay za mandalo agny volagnindreo de raha koragniny zegny hoe zaho izy zegny isan'ny mba magnina antenao izy mba hitovy amin'ny jeune avaratra jiaby préciseny misy hoe avaratra misy koa anao ty fa ile fotoagna inanagna kato izy za tsisy le vola diako izy misy fa le fotoagna no maskiny izy intena volagna somary comparaison hoe izy zegny tinagna kato fa izy tsy managna fotoagna izy zegny tinagna kato fa aleo zegny nandeha nianatra izy zegny tinagna kato fa aleo zegny nandeha niasa zay raha tiana volagna fa kanefa azonay ono manafo ny avaratra zo izy io boka mampatria tegna anazy fa tsy manafo ny avaratra zegny d'après les publications nazy hoe karaha zany hoe izy ty volamina fa kato zay tsy manjary fa ialanareo azonao niany zegny izy niala avaratra any mipetraka Tananarivo zegny magnambanimbany zay hehagny azonao Dalvis ino avy anao nagnano izy eo anao tindria boka jalingonao ndraiky katinao io Dalvis tsy mipetraka Tananarivo edy voalohany ko misy n'olo mipetraka avaratra za voalohany ary mitsinjo ranomasina Lazare ery hoe bro keny folo karaha izy labandinaka jiaby minakaty danseranaka minakaty izy tarimioko mbola minakaty fo avyo amizay atio beka mbarako atsika fa kato io zegny raha tanagnatsika ry non pour commencer zegny le raha maro be le raha azo tsoagna agnatin'ny koragna nataoko iny somary nataoko hafahafa ely izy fa midry koragna sérieux amizay sika izy ty somary hafahafa izy fa maro be zegny raha tany tiako hiaviagna amin'ny le koragna navy nisy fotoagna nisy olo mipublier resaka katy to olo tsy tia katy de tonga de asa ta rafale zegny donc ko arme zegny donc calibre 50 feky boka amin'ny hélicoptère karaha za amizay nandiniky environnement nakaty jiaby volaniko mihinakaty de za tegna maro izy nagniry zegny neny avian'izy io fa samberinareo sangisanginaka boka izy io za ty hinakaty fa le fotoagna ny tsisy karaha za zio ty ikenao za hinakaty aminao eto zio ty ke zegny tsisy fotoagna amizay za miala eto fa misy rendez-vous fa andeha hiasa ka io zay le problème ke raha tegna tiako volagny zegny efa nisoratiko agnatin'izy igny izy fa agnatigny magniry za fa tsisy fotoagna fa io amizay zay sambolo mangala ino ma raha tegna tiako volagny agnatin'izy io zay mangala azy tompiny fa zegny misy boka tenin'ny ray aman-dreninay zay nikoragna didi folo zay i didi folo io tegna marigny izy io tsy hoaraka n'olombelogno izy fa mba hamitragna azy io araka atsika tsara be izy aloha asiatsika loatra faran'izy ao izy ohatra zegny aza mangalatra loatra igny izy zay voaraka atsika ko aza mangalatra atsika jiaby fa nangalatra io nasina mamvongana raiky eky samy fa nangalatra jiaby io koa aza mitsiriritra vadinina manao asiatsika loatra fo farany fa savay loatra fo tsy mety izy koa fa loatra zay tsy mety
fa tegna marigny fatinao ty Jean-Luc tsara volanko tsara ane madamo Jean-Luc c'est normal ngapa tsy volagna zegny ratsy de karaha zegny koa zegny nikaty nde ratsy ko ratsy boka izy ratsy fo fa le loatra fotsy ataotsika so de asina profit nanana katy ary izy zay non ny tegna tiako hiaviagna zegny karaha tsika izy ty misy asa exemple migiaka toaka atsika tsy andeha volagna amizandritsika igiako izy ty fa ny raha misy zegny amizao fotoagna surtout aminay avatra igny anao boka fa nilefa ty anao nele nilefa ty io tsy raha za mba asiagna limite zegny le raha mba tsy loatra ambarandro aminaka amin'ny commentaire boka totsy vola amin'ny papanao zegny amizay natonga zany volagna zany volagna ny roboeko zegny olo jiaby aloha tsika inakaty atsika Diego Majenga Tantala Sambava atsika varatra jiaby zegny angatako atsika jiaby inakaty rango marandraigny isaka riva izy mivolanko igny atsika tsy ambony légume zay ataotsika ino misy boka Tananarivo aty kofa lera ro aty mamatsy atsika igny fo eo vary atsika misy poro i poro-tsika io misy fo izy io tsy maty magnafitra baka amin'ny andapa vary tsy haiko baka amin'ny andapa agny feno vary alefa ny vraiment direct Diego voilà aza miasa na aloha tsika ifantoko amin'ny katy fo donc zegny atsipy nitady ampoze malala atsipy niteny antandroko ny omby atsaravako volaka Jabali Dalas zegny navinisa anazy notiniana ino volanko raha problème musique zay nambarata tamizegny hoe na mazava azy na tsy mazava azy fazifo izy taminaka wow lako taminazy mamaraparagna atsika ny fagnotaniagna farany ho an'ny poety rebely agnisan'ny olo zegny mpagnano poésie mpagnano slam poésie zegny nahazo chevalier de l'ordre des arts des lettres de la culture teto Madagasikara voalohany anao manao koa zay hoe sensation io fa mpagnano tononkalo nahazo an'izay tambiagna ilo malo tambiagna zegny tam 15 janvier 2023 manao sensation zay hoe io fa hoe azahoagna décoration le raha tsy apoizina aloha satria tamin'ny 2018 tany mahita namana mpanoratra tononkalo fa tsy mpanao slam poésie de hoe manana chevalier commandeur sy ny ohatry zany de efa tam'izany no nanana eritreritry hoe ahoana ary ny azahoana zany fa avy eo mo lasalasa nanidina tany le eritreritry de aikay ohatry hoe zay koa zany hitako hoe mila tandremana tsara ny zavatra eritreretin'ny tsika olombelona satria ohatry hoe ino mandeha any amin'ny lanitra any de voarayany any de valiny aminao le eritreritrinao de tatiorina tsy napoziko hoe naray fampanatsoana hoe mandefasa dossier ny zavatra vitanao rehetrarehetra hatramin'izay fa hodiniana ao amin'ny ministerany kolotsaina de nalefa moa le izy de validé de azo le izy tamin'izany nandefa dossier ary ohatry ny hoe mbola tsy mino fa hoe bon alefako fotsiny tsy nanantena valiny za fa nalefako fotsiny de mbola tsy niteniteny mihitsy ary na tamin'ny mamanay tamin'ny dadanay fa nitazomiko anarery aloha fa rehefa tena hoe validé le izy amin'ny 15 janvier ny décoration de fa amin'iny herinandro iny vao naplaza ny fianakaviana hoe azo an'ity zavatra ty fierté ho ana le izy satria tsy de nankatoavy fianakaviana sy ny fiarahamonina loatra le fitiavana slam poésie everina hoe mandanindany fotoana fotsiny voateniteny foana hoe tena tiany be misy an'le fianakaviana zany miteniteny any mamanay hoe tena tiany be le slam poésie tsy mitondra makay izy anefa ohatrohatry zay de ohatry ny hoe eo le fierté fa ohatry ny hoe mba entina ampieritreretana an'le olona niteniteny tamin'ireny fotoana reny hoe misy vokany ihany le zavatra nilofosana marina zay tampy ny fandaragnatsika zasa io mbola iambigny volagna tsara be Elidio mbola tsy nahazo dose tsara be ifa farasanazy magnano fisaoragna feno nareo zegny ny namaly ny fagnasagna teto amin'ny fandaragna point carré shoot zay za ma tsy mahazo mihira olo jiaby karanira za ma tsy ampirenao ny amaragnatsika izy tanteraka dia angatatsika atao karaha zay feky boka fotiny karaha izy nangava vaty fa angatatsika zegny Elidio zegny mba ihira zegny amin'ny faranty merci beaucoup Delvis mano magnaraka koa merci Jean-Luc merci atsika jiaby amin'ny point carré merci tamin'ny invitation de magnano fisaoragna koa artiste jiaby namagna mahafinaritra ny fiaragna afatra nakafaramparany moa zay to igny somary comique de raha koragnina to igny fa azo raisinareo amin'igny edy igny raha sangisangy fo test fo araiky zay farao merci zandriko magnaraka koa merci koa alitsy navakoragna
raha jiaby aminazy karaha io tsy lava vola fa lava ke Poetra bely mankasitraka anao zay hoan'ny mangaraka koa mankasitraka feny de fakahiteny foanitsika za fa ty hira ngiaty ao amizay ary ometsika setra Elidio hira ho antsika tegna magnano fisaoragna arom-panaka antsika ro namatsika fitendry ato fanamesy masaty io za fa manisy de misy radio boka za mba mbola hiranaka vita koa ro magnano mercinao izy isaoragna antsika jiaby Elidio no hira ho antsika maragna ny fandaragna antsika neto amin'ny Point Carré Show. Le samedi 29 juin, Tour Hommage Festival Nini Dunia. Hey Mo, tek tan diaby zegny fanahita mahay mitantara. Ke rendez-vous tsika magnaraka à Toulouse. Le samedi 29 juin, dès 19h jusqu'à l'aube, samedi à l'occasion de la fête nationale malgache. Tawa vetom tsika le groupe ben artiste Hommage Tour Festival Nini Dunia. Zakaria, Bristoli, Francisco, Mickey Dutch, Bilo, Seva, Washnates, Go Boss, Tirike, Chris Jay-Z zanaka Nini Dunia, Marutia, Faida DS, Elodie, Gina Kawichi, Zoblux, Roseliane, Snake, Randia Kwasa, Shao Bwana, Bwana Bang, Edereno, Getamib, Pop, Barbonzi Sosi. En live début à la session de DJ Kalaza. Sadisti dîner dansant. Gagnant petit samedi le 29 juin. Rendez-vous ticket à la salle de fête Xenaco. 5 les clos, 31 150 Brugger. Ticket d'entrée adulte 20 €. Prévente 15 €. Enfant moins de 12 ans 10 €. Info au 06 82 88 44 00 ou au 06 42 77 77 96. Ils concours des danses Chouchoubé individuelles. Arthur Massage estime tout Yamni After Party dimanche le 30 juin. Et Yamni Plage, La Ramée Toulouse. De 7h à 17h. Au partenaire Sainte-Bazar. Association Ancora. Caribou. Pénis Production. Point Carré Studio. Festival Hommage Tour Nini Dunia. Ikeko fanagano adalagna za somary nody ariva lomaly Ikeko fanisary adala za vedatra loatra za tsy navaly Namparary fonao za naditra tsy kiniako za magnano azafady mabiby Milela bity aminao za magnagny Kwa mba mety mba mamela azafady Ecco a noi umarari Sengaza tono rara fesangaza Zappa kono mizali Sengaza tono rangari angaza Kwa faita no fama zapadis Azala senza fafuku marare Matuza milefici Zamalilo azatadiavangakani Surquam no ma baby Zaulu belu ma edis Ma de tanba sulla vacaya Mi fong tam no za fazineti nato Vomecchiano nagni fikirikiza Niangave no zamba me la dalanga zevita nata e la zeno nisnaita Sinitireno fateni mafmanda tafona malia no za Masaki mamali sa feta talo mangini so funtika vita Oh kwa faita no fama zapadis Azala tsenza fofoku marare Matuza milefici Zamalilo zatadavangakani Surquam no ma baby Zaulu belu ma edisu Mangetamba sulla vacaya Umbianga non vaiova Umbianga fono maita zamba isava Batia kwe kamal faleno Maita zamba chumunchu ndava Kwa faita no fama zapadis Azala tsenza fafuku mara
za milefitry za malilo za tadiavana kany joroko aminao ma baby za olomelo mahadiso mandeha tany mba solavaka joroko aminao ma baby za olomelo mahadiso mandeha tany mba solavaka Davalt Brico. Tchaio! Tanatsa! Merci. Antsika jiaby isoragna antsika jiaby faragna merci zay mazay teo zay ka dia ho any magnaraka koa ny Point Carré Show.